Kanitha-ini wa St Peter's Cathedral taunini ya Nyeri nikuo mutongoria wa Azimio One Kenya Raila Odinga amukiritwo ni atongoria a gitaru gia gatagati aria mari rungu rwa ngwatanĩro eno. Matongoretio ni Senator Ephraim Maina, atongoria ya maragathĩrĩria utongoria wa Raila makiuga ni hari maundu maria matumite maingire iburi-ini ria Azimio gitumi kiria gigakorwo na ũguni munene kuri aikari a Mount Kenya thutha wa ithurano cia mweri wa kanana. Tuhoe mwathani atuhe atongoria mahana muthuri gwetwo Mwai wake mataguka kuhahama indo cia muingi nigetha tuture turiaga thina andu aitu niguo andu aitu. Mugikuyu ciugo nditu muno augaga murimu uria muru ni wa mucoka na tuthie tugisapotaga baba ni tondu devolution ito na maundu maria turenda mekwo guku Nyeri magekwo ni thirikari ya baba. Merite ikari matigetikire kuhingicwo na guthura ciama no indi mathuri ateti aria makumatungatira na njira nginyaniru na aria mari rungu rwa ngwatanĩro eno. Usiende mahali ovyo ovyo. Na safari hii sio chama tunachagua, ndugu yangu Kanini. Tutachagua mtu. Angalia yule mtu, kila mmoja weka kwa ratiri. Uone kama tabia zake, roho yake, vitendo yake vile inakuonyesha ni mtu wa aina gani. Hiyo ndio imefanya nimfuate baba, ni kujua ni mtu wa aina gani. Thutha wa igongona riri Raila ni agire na miario na muingi urio kumwetereire nja wa kanitha uyu. Umwe wa maundu marieranĩire wona iyukia wathani ari gutigirira arimi makiria a kahua na mashani ni magunika na urimi wao. Historically sisi ni watu wa kahawa na sisi ni watu wa majani, but over the time hiyo kahawa na majani ikafanya nini? Ikazorota. Wakulima wetu utapata msaada kwa upande ya tingatinga ya kulima, kwa upande ya mbegu, kwa upande ya mbolea na kwa upande ya soko utapata msaada kutoka kwa serikali, sawa? Na waambia ukweli kwamba atakayechaguliwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya si mwingine ni Raila Amolo Odinga. Tugia na mundu ukota gutugitira na kugitira indo citu na mundu ukota guthie na wira uria wanjitio ni Uhuru Muigai wa Kenyatta munene tuka make sure wira ucio ni wareka na maundu mangi mahote gwikika. Atongoria ya no magite na miario no njoria nini mwena wa Tetu na tiga megie mathina maria marenda metherwo kihonia. Merite Raila ati akorwo ni arenda kura ciao no nginya nake etikire kuheana giturwa kia munini wake kuri mutumia na mutwarane nake rugendo-ini ruru tondu muthuri uyu ni mwega kuma historia yake uria na Rwira ona maundu maria ithuĩ tureteira ta ateti muthenya wa umuthi ni akoretwe eruteire kahinda karaihu muno na miaka yothe eruteire na ithuĩ no tucokie guoko tukimuhoera Ngai. Raila atirihite icera riake na guthaka mubira wa gofu kiharo-ini kia Nyeri arita njira ya kuheana gitio kuri President Mwai wa Kibaki uria rathikirwo Jumamothi. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.